Laba bantu basibukele njengamanje kulolu hlelo la ekhaya ku-Dr. Ngonyama TV. Namhlanje ngizokhuluma nabantu noma ngizochazela abantu ngenhlahla eyenziwe emanzini noma ngento ethina isigubhu esenziwe emanzini engathi kubantu uma sikwenzela isigubhu emanzini kube ukuthi siyanikelela noma uyeza la uzobonga uma ubona ukuthi amakhosi emanzini ayakusiza abakusiza khona ngoba masenze umsebenzi wasemanzini ikhona izinto ezifuna ukuthi nawe ubonge njengoba usuke uphiwa abantu bakini abangaseke emhlabeni mayophi izinto uyawenza ukuthi kwaba abantu bakini emsamo uyobonga mase kulethela lapha emanzini lapho uwenza ukuthi-ke ngonyaka uzonikela mhlawumbe ngaleyo mvu leyo noma ngaleyo mali unikele amakhosi amanzi ukuthi akulekelele akusizile inhlaka semanzini masikwenzele ayinabo ububi akufi bantu kuphela into yakhona ukuthi iyakuthatha ikubeka lapho ufuna ukuthi wena uye khona kuphela uma uzogcina umthetho ukuthi banikelele into abayifunayo noma banike imali abayifunayo isigubhu sala emanzini siyakwazi ukuthi sisilethe sihlale phansi la sisigqibe la eduze kwamanzi sithobela amandla amakhosi ngesikhathi ubuya wena singibhatha sona yibe ukuthi wena-ke uzokwenza iqiniso lokuthi awubalibali abanazi bamanzi mabekuphilisa nawe babonga leyo ndlela wena ezosukwa kuwena ukuthi wena ungabajabulisa ngani masikwenzele la ngithiya kubantu isacrifice owenzayo eyokuzobonga eyokunikela kuphela inhlahla yakho iya phambili umsebenzi uyabona uyavuleka ibhizinisi liyaphakama liya phezulu ngoba abanazi bamanzi yinto engavimbeki yinto engakhulu engeze ngithi mina nabathakathi angabe kukhone uma kusaphile abanazi bamanzi bona abaphambisa baphinde bakulwele labo kufanele ukuthi bakulwele khona abantu kukhona imfihlo abangayazi ukuthi kunamandla asemanzini ngesikhathi ngibenzela abantu ukuthi mina ngiyabageza abantu emanzini suke ngibalethe kubanazi bamanzi ngibageze phezu kwabo ukuthi umuntu uma simkhulumele kube ukuthi bayamvulela njengoba nibonile ngiphosa iminikelo ngizongicela nini ukuthi uma ngikhuluma nabo abenzi into engiyishoyo nami uma nginisiza nisizakale abantu abaningi bayazi-ke masila siyabawasha abantu ngemali ewu-1.5 imali emhlophe yokucela iy'dala zakini zonke nazo uyayicela ukuthi uma ngabe sikwenzele ayiphile masemanzini-ke idlozi anilankinga alixabani nedlozi sekuyinto enhle leyo ngoba vele kuney'dalwa kunamadlozi ayethanda amanzi noma kunedlozi ethiwa injuza esuke sihlele kumuntu uma ngabe enalo okungela amanzi ukuthi uma ngabe ulethwe emanzini kube kunalo liyaphakama kunomkhulu ebebephile esontweni ekukholweni uma sikulethe la benza ukuthi-ke nabo bayajabula bakuvela iy'nto zakho ngoba amanzi vele yinto ade bephila ngayo namhlanje kunabantu abakolota amanzi ukuthi umuntu uma ehlona uma elele phupha kakhulu amanzi asemfuleni kanti amanzi iy'dalo ezikuyena ziyawadinga uyawakolota ngesikhathi uwenzele la yonke leyo nto iyaphakama kuwena uma sikuhlambile ngoba isigubhu siyaphakama asivimbeki ngoba vele kunamakhosi akuwena ajabulela amanzi so abantu abaningi emhlabeni abantu abaningi eyibadide uma kuthiwa sikhuluma ngenyoka yamanzi hhayi kuma sila usuke uzobuya nenyoka suke sithobela amandla enyoka la ukuthi wena awakusebenzele kuphela kuphazamisa indawo wena impilo yakho iyaqhubeka kube impilo yakho kuphela ukuthi wena hlonipha imithetho yamanzi uma sithe namhlanje uma wenze le nto uyazila uyafasta yibe ukuthi wena uyamfata umuntu wesifazane uma sikwenzele la uma sila wena umfundisi uyini siyakufaka la kube ukuthi wena ziyaphakama into zakho ukhona-ke umuntu wayethi mina mkhulu angifuni isigubhu esisabona ngabantu siyakwenzela isigubhu sisigqibela emanzini kube ukuthi sixhumanise nawe ngesikhathi unikela wena phakama iy'nto zakho ziyaphezulu ngokuthi vele wena ikhonto esabela kuwena ela emanzini okuyimfihlo engiyenzayo ngonyama ukuthi bonke abantu uma ethi umuntu mina ngifuna umuthi ophathekayo ngoba abantu bebathi umuthi angiwuthindi kuphela uma ngikulethhe la kube ukuthi uyaphakama abantu bengaboni ukuthi wena uphakame ngani ngithanda nawe emagumbini amanomhlaba ngoba ngishilo ukuthi-ke njengoba sikhuluma nje abantu lekhaya bamukelekile abantu lekhaya kunabantu abangayitholi imisebenzi kunakuqala uJanuwari naye uba ukuthi ugezekile uba nawe isigubhu lesi lasemanzini siyaphakama uthola imisebenzi amathende ayahamba ayaphambili nawe uyayibona ukuthi impilo yami khona la bengisuka khona ngiya khona kuphela ekhaya kakhulu into yegazi asikhuthazi yiko nginenzela izinto ezoniphilisa zingathinti ukufa kwabantu kuphela kube ukuthi igazi olenzayo wena elembuzi lokuthi unikele ngalo la noma ileyo mali ozoyihlanganisa wena imali yembuzi uzoyiphosa la kube imali emhlophe yomnikele ukuthi uyababonga into abakwenzele yona ikakhulukazi abantu lekhaya ngathi bonke ngiyabemukela angikhethe bani la muntu bonke abantu uma kwelanga langomsombuluko ngiletha abantu emanzini sibenzela izinto abantu abazoyibona nabo baningi abantu lela abangaphandle abanye bathwasile bahleli kodwa imisebenzi yabo ayiphakame ngenxa yokuthi khona into ezikolodo edinga abantu abanamandla ukuthi bayiswe emanzini baphakamiswe baningi abantu abanemisebenzi yezandla ayiphambili
ngenxa yokuthi abantu basola ulwazi lokuthi yini angenza ngayo ukuthi umuntu aye phambili empilweni yakhe. Uma silana mathiwa uyathandaza wena, ukholwa ekuthandazeni, ngonyama nawe uyathandaza emanzini. Aphinde khoyela iy'thunywa zakho nezakithi ukuthi ayixhumane manje nalento esiyenzayo iphile kuwena, ngoba into esisela kubantu abantu bengasindi ukuthi masikuhlola futhi sikubone ukuthi qala wena yini le ekusizayo empilweni yakho. So masibone ukuthi wena unesithunywa esikulekelelayo esingazwani nomuthi, sikuletha emanzini ngendlela yakhona, sibabikele abaningazi bamanzi ukuthi lo muntu unengelosi vele ehlanganayo namanzi ukuthi masikulethe emanzini ayiphili into zakho. So ngisho ukuthi-ke kuwena nawe onathi la ekhaya noma nawe ezofika kwena umlayezo ukuthi uma silapha sikhathela impilo yomuntu ukuthi umuntu athole ukuphila ekugcineni, ngoba into ebalulekile ukuphila kwakho. La ekhaya abantu abaningi bayazi ukuthi imali into eza ngemuva, okubalulekile kuqala ukuphila kwakho ukuthi impilo yakho mawuyibone iya phambili. So engisho ukuthi-ke uma sila senze inhlahla yamanzi, umuntu akakubize into ayithandayo abe manje isithwalo, mina ngiye ngithi-ke kuyinto eyinhlahla ngoba idlozi lakho asilixoshi. Siyabonga. Siyanibingelela-ke nonke emagumbini amanomhlaba kubantu abasibhekele njengamanje. Namhlanje ngithe sizokhuluma nabantu ngento ebalulekile noma ngento ejulile ethinta isithwalo semoya, ephinde ethinta ukuthwala nedlozi, ngoba khona abantu into ayibadide ukuthi makukhulunywa igama lokuthwala ukuthi yini okukhulunywa ngayo. La ekhaya masikhuluma ngesithwalo, into ethinta imoya, so sikhuluma ngento efana nomuntu othwele ngedlozi noma nento efana nokuthi into yakhona ayixabani nedlozi, kuphela lekelela wena ukuthi impilo yakhe iye phambili, noma thiwa sikwenzele ngandlelani kuphela impilo yakhe ayibone iya phambili. Ikhona into ezithwalo abantu abayebeyexwayo, ngoba isithwalo esixosha idlozi kakhulu alizwani nento ethinta ukubulala. So uma usuthwele kwathinta ukubulala okunomuntu phakathi, yilapho idlozi lakho elizobaleka khona, ngoba uma usuwenza isithwalo sokubulala idlozi vele liyaxoshwa lihambe, kusale kuphile lento oyenzile wena othe ufuna ukuphilela. Kodwa kwala ekhaya sikwenzela into ezokuphilisa, ithatha impilo yakho ibeke phambili, okuba isithwalo semoya ezingenabo ububi, ezingaxabani nedlozi lakho. Engiyaye ngithi mina-ke isithwalo semoya, ngoba ngithi moya into noma thiwa ukuphi okwazi ukukhuluma nayo, ekwazi ukuthi ikuvikele mase kuvela iy'nkinga ey'velayo, kube ukuthi wena uyawazi uphuma ey'nkingeni ikuvikele. Uma wenza isithwalo lesi esithinta ukubulala abantu, isona sithwalo leso engiyaye ngithi kubantu isikhathi esiningi loko abantu bakubiza ngo-sacrifice. Leso sithwalo leso senza umuntu ukuthi-ke manje idlozi akabi nalo idlozi umuntu wakhona, wenza izinto mathiwa kuthini khona into ethinta ezedlozi. Isikhathi esiningi vele yena akayibandakanyi ngoba uyazi ukuthi vele into ethinta idlozi yena akasekho edlozini, noma usenento emele idlozi lakhe layaxoshwa kwaphila into ephila kuyena. Ngathi abantu abanjalo isikhathi esiningi vele abantu asuke bezazi ukuthi mina ngisazophila noma kuthiwa abantu bangivukela ngiyahlaselwa, akuze kuba lula ngoba ikhona into engiphilelayo ezongiprotecta. So la ekhaya ngathi mina njengoba ngungonyama engiphinde ngingene ekukholweni, angiyenzi into ezophinde ibe yimbi kuwena noma ezophinde ikoshe imvelaphi yakho, ngoba into ebalulekile ukuthi abantu abazi imvelaphi yabo, noma thiwa usudlule emhlabeni wena kube ukuthi iy'ngane zakho nazo zisale ziyaphila noma nazo zisala zibambe ey'nyathelweni zokuthi ubaba bephila kanjani, noma la ekhaya impilo ebiphilwa ibi kanjani. Uma ithinta idlozi kube ukuthi idlozi vele likhona, akusiyo umthwalo ozoba nzima ekugcineni, ngoba abantu abaningi baye benza izinto eziba umthwalo ebantwaneni babo kuthi bengasekho. Iy'ngane uma yisukumela impilo ithola ukuthi idlozi vele ekhaya layaxoshwa, kwasani into ezophila la ekhaya engaphandle kwedlozi. So la ekhaya into esiyenzayo into engeza uqosha idlozi, into ezophila wena kube kule moya wena uyayicela uyayithandaza. Ngathi-ke mina isikhathi esiningi la ekhaya sifuna yena noma kuthiwa umuntu kaNkulunkulu okholwayo, sifuna yena noma kuthiwa umuntu wedlozi, sizomenzela into ezomphilela. Nawe lapho xa kwento yakho ekhaya isixakile wayilanda le nto kodwa manje awusayithandi, sinawo lawo mandla la ekhaya ukuthi into exakayo siphinde siyethule sikunikeze le nto ezokuphilela, ngoba bakhona abantu abathola into ezimbi. Umuntu enzelwe into mhlawumbe kuthiwa bayamthwalisa, kodwa ukuthola kwakhe kube ukuthola ukuhlupheka, ngoba umuntu omenzele le nto akayenzanga yahlambuluka ukuthi imphilele, ngoba ukuthwala ngokwegazi ikhona into abanye abayibheka abantu. Mase kuthwalwe ngokwegazi kunesigaba abantu abasenzayo ukuthi abantu lo muntu abakuthwalise ngaye abamhlambulule-ke manje kube ukuthi wenza inhlahla kuwena. Ngesikhathi umuntu bangamhlambululanga lo bakuthwalise ngaye
kube ukuthi-ke manje lo muntu yebo uthwele kodwa manje uzondwa ngabantu nemali awuyiboni. Impilo yakhe iyathi uthwele ngabantu. Uthwaliswe yona isithwalo sangahlandluliwe noma nomuntu othwaliswe ngaye abazange bamhlambulule kuphela uyaphila kona uyakuhlukumeza imali akakuniki ngoba abamhlambululanga. So abantu abanjalo ekhaya sebahlambulula izinto siba nento ezabaphilela ngoba khona umuntu namhlanje olokhu wavaleka othi mina sengithole kawu7 abantu bafika kodwa ngibona ukwenzakalani. So manje la ekhaya lento siyayenza ukuthi wena sikuhlambulule noma siqhelele lento wena kuqala bese sikunika into ezophila. Ngoba ukuthwala ongenamsebenzi kumbi ngoba phela nawe impilo yakhe imile nawe uyindawo uthwalisiwe kodwa manje into yakhe ayihlambuluki ayikuphilisi kuphela zonke imindeni zonke ngabantu nawe usazi zokwenzani ngoba umuntu wakwenza into yakho isiyamehlula ukuthi ungayenza kanjani. Namhlanje khona abantu abathwala kwafa inyanga ezibathwalisile namhlanje basey'nkingeni ngoba inyanga yakhe yamenza lento ayisekho emhlabeni. So le ekhaya lomsebenzi yonke siyayenza ukuthi masekunika into emoya ayibinabo ububi noma kuthiwa ngisekho mina uyakwazi ukuthi wena control into yakho ukuthi noma kuthiwa ngisekho kodwa uyaphila uyaphambili. So le ekhaya sifuna abantu abazoya phambili. Ngithe namhlanje sikhuluma ngale nto kuthiwa isithwalo esiqosha idlozi noma isithwalo esibi esizoxosha idlozi. Abantu abaningi abasenamadlozi mabethi bafuna usizo enyangeni imithi ayisabasizi ngoba wathwala washona inyanga mawuthi bayakulabana ngemithi bayagcaba bayageza awusawubona umehluko. Abantu abaningi kuyenzeka vele kubolwa ngoba vele unesithwalo ebese kuyena asisuswanga kuyena. So kudinga abantu abazokwenzela ukuthi basuze isithwalo leso kunaqala before bakwenzele into wena ezokuphilisa. Le ekhaya imisebenzi yonke leyo siyayenza ikuthatha ikubeke phambili. So ngisho ukuthi-ke njengoba ngithe kule nyanga le angalibala abantu ngithe kule nyanga ngizoba nabo ey'ndaweni ngoba kuDisemba abantu baphile beyiphambili ngathi umhla ka3 umhla ka4 umhla ka5 ngise-Eastern Cape ngoba kuDisemba ngizokwenzela abantu into ezokuphila. Wenza lento angemhlophe uma ufuna isipoko somlungu uma use-Eastern Cape ngikwenzela isipoko somlungu esokuphilisa semoya impilo yakhe phambili. Ngomhla ka9 umhla ka10 umhla ka11 ngwaZulu Natal uma ufuna isipoko semali esizokuphilisa phansi into angemhlophe sikwenzele sobe siku-8,500 sobe siku-special. Kanza kwethu kakhulu ngithe yilokho bese ngikhuluma nani ngakho ukuthi sinivule imiqondo kube ukuthi nawe uma uhlela lapha ekhaya uyazi ukuthi yini ozoyenza ukuthi impilo yakhe phambili. Imizi yobaba ivuka amabhizinisi ayiphambili. Ngiyanithanda kanisale kahle mina ngonyama lo oseJimistini eDelmo Park. Nisale kahle.